Budu stát tady. Ja, dobre. Čakám konsultanta teraz, ukáže všetko. No, to chci A keď všetko bude v poriadku, budem čakať, keď povieš prebač. Lebo tak nemôžeš rozprávať. Nemáš. Tu zaplatím. Nemáš, jdeme. Máme zaplatiť. Nemáš účtenku. Teď jsme viděli zpětně 10 účtenek. Dívej se na to, podívej, nemáš tam ani pivo, ani to. V smysle, blядь, все пробил. Nemáš tam pivo, nemáme na tu náladu. Čo robíš? Vše docházíš do pělivost, kamarád. Čo ty robíš? Lžeš a kradeš, vole. Čo kradem? Ona neskouši to tě prostě pohubu tady, vole. Я никам не пойдем. Не можешь там полицию. Будем чекать полицию. Keď я не увидел, то не можешь так робить. Kamaráde, chceš do držky teď nebo až potom? Не можешь так робить, keď я не увидел, я заплатим. Я вам Co заплатил. zaplatil? Nemáš zaplacení nic. Я никам не бегнул, я не увидел то. Я расправил, я чекал камарата. Nemáš zaplacený nic. Prošli jsme s kradeným zbožím. Ako nič. Rozumíš tomu? Prečo ty